अच्छा वीडियो कर जो वीडियो बंद करिए चलो ए भाई मोबाइल हम अभी निकल रहे हैं इफ्तार का इफ्तार खाइबा चिकागो रे देख ये सब देखे चल गोटे कि नहीं पड़े कि मार्केट माछाणी रूम रोसे कर देख यहाँ को चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ बर्तमान आज आम छुट्टी था बर्तमान आम संध्या बर्तमान एवं जाऊँ बर्तमान मार्केट माछ किणा लगे छुट्टी दिन टे माछ तरकारी ओडिया स्टाइल माछ तरकारी बनइबा बर्तमान एटा नुह आगुरी जाकि माछ आम आनीलु रोही माछ टे आनिबा बर्तमान आपन को आम मार्केट रे कौन केमती प्राइस अच्छी माछ तरकारी कौ टाइप हम टे देखेबू आपन को आज हेलो फ्रेंड्स पैसा नहीं कौन कर गरीब लोग 600-700 टका उठे खर्च करिया हाँ से 600-700 से इंडिया रे हेलानी 14,000 हेलानी कितना पैसा 700 दिराम आनलारी बिना पैसा गोटा का 2 टका कटियाला 2 टका माने 40 टका कटिला 27 टका उठेली लिखा 40 टका अच्छा आर माने जो एटीएम जो तुम बैंक से बैंक रो ही उठेबो अलग बैंक रो उठे तो ये वेट हो ना गौतम भाई अरे छोट भीतर भीतर अच्छी तो बहुत जना पड़नी वही है ना कल भी कर वो बड़ा से हमारा प्राइस कौन अच्छी प्राइज देखी दो आसु तो माछ किणा को एटा चुंगुडी एटा स्कुइडी ये स्क्विड कौन एमते जिया देखैबो ना जिया नाळ बोला दुबई आसले माछ एमते आहा बाहर कर राम ओडिया में बाहर कर एटा सागो गाडिया छ हां आवर जमदर गाडिया मासे ये गाड़ी ये की है हां दो था कल भी लेके गए मतलब काल का माछ है माछ तो कल मूल ये कितना पीस होगा कम से कम कितना पीस इसका करूं कितने पीस करियो तो कितना केजी हुआ और भी छोटा वाला तो ना गोटे पाइबनी आज बोट 1395 माछ 1.5 किलो भी होने हां तलपिया किसटा मिसे दवा दे तलपिया उठा तलपिया का तलपिया कहीं ए भाई नहीं तलपिया आगे आगे जो तले पे आ टेस्ट केमिति कौन भल लगे तुम सेकंड बहुत पुराना भी है पुराना दिख रहा है पूरा
फ्रेश लीव्स 1 दिरहम। सांग मैंने वाटरमेलन कट 4.95 फिलिप्स 5 टंका हो दिरहम मतलब 100 इंडिया 100 टंकार ये वाटरमेलन। मॉल भीतर तक एमती कर दो पाकिस्तान 50 टा मान दुबई रे टंकाटा इंडिया रे केते इटा हो इंडिया रे समथिंग इंडिया रे 20 ना हां इंडिया रे 20 टा डेनिम रे ब्रांड ना डेनिम रे ମୁଁ ହଉଛି କପଡ଼ାର ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ। ଜକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଉଛି जबकि तमे से चोरी के जीव ते पिदी रे पुणी रैंगलर केंती ନବା ନା ବାକିର ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ए रैंगलर पिनछन पुणी ଶିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଭାଇର ଫଟୋ ଭଲସେ ଉଠେଇ ଟିକେ କହ କେମିତି ବହୁତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। तू माछ काटू सी कोन काटलंती ସୁଦୂର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଉ ଗାଁ ତୋର ବାବୁ? एक थरी दे ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ହାଟ ପାଖ ବାବୁ ଆଇ ମାଛ କାଟିବେ ବୋଲି ହେଲା। बड़ फिर दुबई रे माछ काटू ଦୁବାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଛ ସପିଂ କାଟିବେ ମଲ୍ କଣ ଦେଖିକି କାଟିବ। कुआ 8 टंका से दाढ़ी से दाढ़ा ना के बात पूरा बड़ा वीडियो ସୁଦୂର ବେଗୁନିଆ ଗାଁରେ ଧରା ହେଇକି ଆଇନ୍ତି ମାଛ କାଟିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛି ଦେଶତଳି अभी लाओ मच्छी आपके लिए मंगाना पड़ेगा ହଁ इंडिया में मूवमेंट नहीं था ना खाने का रो मच्छी खाते हैं। हमारा रूम के ही ज्यादा वो मच्छी खाएंगे लेकिन हम लोग का जो स्टाफ आएगा थोड़ा फेस देख के देना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन छुट्टी सालमन खोखोली माछ हमर बारकोड़ा टूना फिश केजी 08 60 स्कार्ट मॉडल हाँ कौन सी बस हो प्याज किलो के दाम 10 टका এইটা কোন প্রকৃতিরা ଏଇଟା କ'ଣ କି प्याज कितना ପିଆଜ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି କେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟରୁଟ 3 ଟଙ୍କା 95 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି प्याज 9.95 ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଲେମନ କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମନ କେତେ 60 ଟଙ୍କା ଲେମନ କେତେ ଭଲ ରାଉଣ୍ଡ ପେଜ ଜାଣିଛ ନା ଏଗୁলো yellow টাইপ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁ ଇଏ ସଂସାର ତିନିଟା ବହୁତ ତୋଳିକି ପଖାଳ କରି ଖାଇছে କେତେ କ'ଣ ଏଇ ତ କ'ଣ ଜଣକୁ ହବନି 120 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସିନା ହବନି ମୋ ଭଳିଆ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ଜଣ ଏତିକି 120 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁରେ ସେମିତିକା ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ ତୋଳି ଆଣିବେ ସେ କ'ଣ କହିବ କିଛି नो ଚାର୍ଜେସ୍ नो ଚାର୍ଜେସ୍ ସଜନା ଶାଗ नो ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ କାଲି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏତ ଅଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କାଲି टेस्ट खराब होती असरवा गोत था କଭର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସରବା କହୁଥିଲା ତ पचारे ଗଲେ ବି ସେ ଦେଖିବ से गोत सेटा अच्छे से कम ତୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଆଣି ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଦଳୀ ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଲମ୍ବା କଦଳୀ କ'ଣ ନବ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଲେ ପରା ଲମ୍ବା କଦଳୀ ନବ ନା ମୋର ଖାଲି ଖାଇବା ମନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ଚେରି ଟମାଟୋ ଟେ କହ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କ'ଣ ନବା କେତେ ଟଙ୍କା
ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଦୁରା ଗୋଟେ ବାଳୁ ନାହିଁ ହୁଏ ଅଲବର୍ଷା ହେଇବା ଅଲବର୍ଷା ହେଇଯିବ ନିଜର ଗଲି କି ପେଣ୍ଡା ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ରଖିଦେବା କାଲି ସକାଳୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା ବେଗରୁ କାଢ଼ି ରଖ ସେଇଟା ହାଇବ୍ରିଡଟା ଭଲ ପତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ଏଇଟା? ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଏମିତି ହେଲା ଫାଳେ ଫାଳେ ଏଇଟା କଖାରୁ ଏଇଟା ସମ ଧରିବା କଥା ନା ମତେ ସବୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଟ୍ରଲି ଫଲି କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ରଲି ତ ଯାହାର ଉପରେ ରଖିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲ ଗିନା ନବ ଗିନା କ'ଣ କରିବ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଡାଲି ହଁ ଭାତଟେ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ଇଏ ହବ ଗ୍ୟାସ୍ କୋଉଠି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ବଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି କି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଠି ଥିଲା ବା ଏଇଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ଦିଅ ହେଇବା ଏ ନା ନା ଏରା ତ ଇଏ କକ୍ର ଯୋଉ ଏଇଠି ଦବାଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ କେତେ ସେଟା ରହୁଛି ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ ମତେ 16 ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ଆଠ ଟଙ୍କା ମୁଁ 8 ଟଙ୍କା ଦେବି ହଁ ତମେ ଦିଟା ନିଅ ଗୋଟେ ତମେ ସ୍ମେଲରୁ କଣ ମିଳିବ ପକେଇକି ବୁଲିବା କଥା କ'ଣ ହବ ଫାଇନ ନାହିଁ ତମ ସ୍ମେଲଟା ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ତାର କୋନଟା ଫାଇନ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ତମର ଏଟା ଫଗ ଫାଇନ ମୁଁ ତ ଢଳି ଯାଇଥିଲି ଏ ଫଗ ମାଷ୍ଟର ବି ନୁଆ ଯେ ସେ ଆରୁ ସୁଠୁନି ଗେଇଥିଲା ଆପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲେ तेरे स्कैन नहीं ना अरे जाई 80 किलो खंडे देखी आसे ना मिछ न प्रकृत होसी ना सारा जाई 80 किलो है 84 अब मुझे वो बराबर कह दिया 80 किलो पकड़ कितना भी कितना भी ओके भी कोई नहीं होगा ए 90 किलो ले ए सिपाही किलो 90 किलो ले 19 किलो 600 माने सिपाही होती 90 किलो आउ अल्प दिन पर क्रॉस कर 95 बुला 99 है 95 बुला 99 ମୁଁ ଭାବିଲି 88 ରୁ କମି ଯାଇଥିବ ଦେଖିଲେ ବଢି ଯାଇ ସିପାही କେବେ କମିବ 85 କିଲୋ ଧନ୍ୟ ତମେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସଦାବେଳେ ମୋଟା ମୁଁ କୋଉଠି ମୋଟା ଦେଖାଉଛି ପେଟ ଚର୍ବି ନାହିଁ ଗो କାହିଁକି ଖାଲି ହାଡ଼ କୋଉଠି
ବିଲ ଆଣିଲ ବା ବିଲ୍ ତୁ କଲୁ ମୁଁ ବିଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଆଣିନି କା ଖାଲି ମୋତେ ଖାଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଏକାନରେ ଆଉ କଣ ନବାର ଥିଲା ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ନବାର ଥିଲା କି ନେଇଯିବା ଆରି ଭିଡିଓଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଭିଡିଓଟା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ ତ ତାହେଲେ ସାରୁକୁ ଆସନ୍ତେ କହିବୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଗୋଟେ ମାରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇଆ ଦେଖ ଭଲସେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓଟା ଚଢାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ନା ଜଷ୍ଟ ହାଇ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫିସ୍ ସେଟ୍ ବ୍ରୋ ଆଳୁ ଭଜା ରେଡି ଧନିଆ ପତ୍ର ମସଲା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ନା କଣ ବନଉନ ବନଉଛୁ